ni umukinnyi wa filime ukomoka muri Aziya, akaba akomoka mu gihugu cya Philippines. Uretse gukina amafilime, ni umuririmbyi akaba n'umumodo. Afite uburanga buhebuje. Abenshi bamuzi nka Camila De La Torre muri The Club Ride cyangwa se Lily Cruz muri Wild Flower. Amazina ye bwite yitwa Mahal Los Andres Salvador Ortega. Yavutse ku wa 5 Ukwakira mwaka w'1988. Mahal Salvador azwi gukina nk'umwe mu bagore bakomeye bayobora amafilime ndetse n'amateleviziyo. Yavuzwe ko ari umwe mu bakinnyi beza iyi si yacu ifite uyu munsi. Nkibutse ko iyi channel yitwa Rukezo. Kanda subscribe maze ukore ku nzogera niba ari ubwa mbere wumvisha ibiganiro byacu, kugira ngo udacikwa n'ibiganiro byacu by'ahazaza. Mahal Salvador yagiye yegukana ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'ibihembo by'umugabane wa Aziya, igihembo cya Famous Rona ndetse na PMPC Star Award, Asia Academic Creativity Award. Mahal Salvador ise yitwa Rose River, naho nyina yitwa Tamo Andres, akaba afite murumuna witwa John Hernandez. Mahal Salvador yashakanye n'uwitwa Rambo Nunez Ortega. Mahal Salvador nk'uko twabivuze ko ari umuririmbyi, aririmba injyana ya pop. Akaba yarahawe izina rya Majestic Superstar na kimwe mu bitangazamakuru bikorera muri Philippines. Yatangiye gukina filime afite imyaka 14 gusa. Ikaba yaracaga kuri televiziyo y'imwe aho ngaho muri Aziya. Ikaba yitwa IT Might Be You yo muri 2003. Byatumye ahabwa igihembo nk'icy'umuntu mushyashya wari uciye bwa mbere kuri televiziyo mu cyitwa PMPC Star, itanga ibihembo ku mateleviziyo. Amaze kumenyera gukina amafilime, nibwo yatangiye gukina filime nk'umwe mu bagiteri bakomeye muri iyo filime yitwa Nagisimura Sapso yo muri 2009. Yamenyekanye cyane muri Minsang Lang Kitalibina yo muri 2011 ndetse n'iyitwa Ina. Mahal Salvador yashimangiye umwanya wa superstar nyuma yo gukina filime yitwa Wild Flower yo muri 2017 ndetse n'iyitwa The Club Ride ya 2019. Izi zikaba ziri muri filime zakozwe cyane mu isi. Mahal Salvador yakinnye amafilime menshi agiye atandukanye, harimo nka Nagisimura Sapso, Minsang Lang Kitalibina, yitwa Ina, Anak, Lego Wife, Bride of Love, Skobo, One More Chance, In Love, Wild Flower ndetse na The Club Ride. Mwakoze kudukurikira. Iyi channel yitwa Rukezo. Kora subscribe maze ukande ku nzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Niba nawe kandi warakoze subscribe, uri agaciro kuri twebwe. Hamagara Ira. Ciao ciao, hasta la vista.